Тома сağlanar. Начинается торжественная церемония вступления в должность главы муниципального района Нюрбинский район Республики Саха-Якутия Алексея Михайловича Иннокентьева. На внос государственных флагов Российской Федерации, Республики Саха-Якутия, флага муниципального района Нюрбинский район просим всех встать. Внимание! Вносится акт высшей юридической силы Устав муниципального района Нюрбинский район Республики Саха-Якутия. Приглашаются председатель Нюрбинского районного совета Сергей Иванович Евсеев, председатель Нюрбинской территориальной избирательной комиссии Наталья Семеновна Петрова. Внимание! Избранный глава муниципального района Нюрбинский район Республики Саха-Якутия Алексей Михайлович Иннокентьев. Муниципальных выборов главы муниципального района Нюрбинский район предоставляется председателю Нюрбинской территориальной избирательной комиссии Наталье Семеновне Петровой. Уважаемые жители Нюрбинского района, участники торжественной церемонии. 11 сентября 2022 года состоялись муниципальные выборы главы муниципального района Нюрбинский район Республики Саха-Якутия. В этот день на территории Нюрбинского района осуществляли деятельность 30 участковых избирательных комиссий и одна избирательная временная комиссия в вахтовом поселке Накын. В списки избирателей были включены 17 855 избирателей. Приняли участие в голосовании 9917 жителей Нюрбинского района. За кандидата Иннокентьева Алексея Михайловича проголосовали 6752 избирателя, что составляет 68,9 голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Постановлением Нюрбинской территориальной избирательной комиссии от 12 сентября за номером 167 выборы признаны состоявшимися и результаты выборов действительными. В соответствии с частью 2 статьи 81 Закона Республики Саха-Якутия
о муниципальных выборах в Республике Саха-Якутия территориальная избирательная комиссия муниципального района Нюрбинский район Республики Саха-Якутия постановила считать избранным главой муниципального района Нюрбинский район Республики Саха-Якутия Иннокентьева Алексея Михайловича. Настоящее постановление опубликовано в районной газете «Нурба» от 13 сентября 2022 года. Уважаемый Алексей Михайлович, поздравляю вас с высоким доверием населения, желаю вам ответственного и успешного ношения службы во благо родного Нюрбинского района, во благо республики и страны. Уважаемый Алексей Михайлович, разрешите вам вручить удостоверение об избрании главой муниципального района Нюрбинский район Республики Саха-Якутия. Председатель Нюрбинского районного совета Сергей Иванович Исеев приступает к проведению процедуры вступления в должность главы муниципального района Нюрбинский район Республики Саха-Якутия. Уважаемых Нюрбалуын ұлықтақтыра, уважаемых бүгіні Алексей Михайлович Иннокентьев Doğan'a üddük sorgulatıyla yürüyüşlerden kurtulattılar. Уважаемые жители Нюрбинского района, уважаемые участники торжественного мероприятия, посвященного вступлению в должность главы муниципального района Нюрбинский район Иннокентьева Алексея Михайловича, при вступлении в должность избранный глава муниципального образования Нюрбинский район в соответствии с статьей 32 Устава муниципального района Нюрбинский район приносит присягу в двух государственных языках Республики Саха-Якутия. Уважаемый Алексей Михайлович, всенародно избранный глава муниципального района Нюрбинский район, прошу принести присягу в соответствии Устава муниципального района Нюрбинский район. Нюрба районun bağlılığını da hele iki hoştaştık tolarım ulus ustavın tutuğum rayonun ortakların intereslerin kümüsküm kihi onunla гражданин bıraktarın ötüktemde beyan çesminen onunla coğumunan andağayım. Клянусь своей честью и достоинством, что буду добросовестно исполнять обязанности главы района, соблюдать устав района, защищать интересы населения района, уважать права человека и гражданина. Алексей Михайлович Иннокентьев Нюрба районунун баглыгын үрдүк солотугар кийилди. Уважаемый Алексей Михайлович, от имени всех жителей Нюрбинского района поздравляем вас со знаменательным событием для всего Нюрбинского района, вступлением в должность главы Нюрбинского района, и желаем вам успешной деятельности во благо родного Нюрбинского района, во благо родной республики и России.
района Алексей Михайлович. В этот торжественный день вам передается символ руководителя Нюрбинского района. Церемонию передачи символа проводит председатель Совета ветеранов Нюрбинского района, почетный гражданин Нюрбинского района, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Татьяна Прокопьевна Ольсова, член Совета старейшин Нюрбинского района, почетный гражданин Октябрьского наследия и Нюрбинского района, отличник просвещения Российской Федерации Юрий Михайлович Яковлев. Церемониальный знак Лавры является символом высшего должностного лица муниципального района Нюрбинский район на срок исполнения полномочий и вручается лично после принесения торжественной присяги при вступлении в должность. Церемониальный знак является отличительным знаком главы муниципального района Нюрбинский район во время проведения торжественных мероприятий и официальных церемоний. Слово имеет глава муниципального района Нюрбинский район Алексей Михайлович Иннокентьев. Бастауылла күнді депутаттарым, бастауылла народ депутаттары, бастауылла биһиги Чувашстан Ыллысыдан районмут Ағабағылға Анатолий Васильевич кенегит тегал bir делегация күнді Нюрба уғын бара лоқтақтары басынан тұран бүгінгі биһиги оройон бұтыға бейіс солталақ түгенінен оройон бағылға талылылық уанна қолытуға кейлер күнігер бейгін өйен мандакан бекетігер мен бәйән тұсақлықтан дирек мақталып кедерді көңілі. Бұйбар аста асығаттан үлі. Нюрбалар иневидігер кәккіғыларға улақан Нюрбар өйенен 2 сайдығығар солталақ тәрәхінен барды. Аспыт 5 жылда бігі бары бірге маңна олар жолышын гәнігітті халаячылары, үләхеттері, олыққақтыру, общественный тәрәхінлері кетті. Бігі народ депутаттарының республика халықтатын кетті. Бігі үләмет кәкке хеті әдрәппет. Оларына барытығар мен күнді дойдың жолығар дөсөтігін мақтал біткендерді көңілі. Барға мақтал біткендерді дойдың жолығар. Бәянты солақ бар, өәріған менен аға бүгін бар кекірттар бар, әйге меқа күйіс соқ бен біткетер. Санаға санат біткетер. Туара тұрбатақтыдығар. Мақталбын кертебен республика халқатыға. Бігі илтақамыты әсет берішті. Бігі правительство бары чилеттірігер. Бігі бәбіт департаментігер. Бұл бігі маңна қаманданнан 200 болдыққа барындытығар өйемін. Онна бұл маңнан оғылып бәті бұған. Нюрба жоны тоқтаны болғыды нехін. Höptöktük, dolkuydattık, onu joğunlattık, Nürbalar jonun kolasa okıtıgar. Bihi programımızın öyerliktigar. Nürba uluğa 52 saydıtıgar, bana bir sanat okutugar. Ulus ağa bakımda bolandığı etinden döstödögü bana gitigar, maktaldık yerdi. Maktalın yerlerin nehledim balıklarıgar
Korap sağlıklığa, rayon deputatlarına, nehirler konuda korap, Birleştirgenlik organ deputatlarına, Afrikalılarga bilgi indiki tosul butun, bulanlar butun, sürün canlar butun, torunlar bilgiler istiyor. Maktal butun diyelim, barı bir sanağa, öyle sanağa kirlik gidiyor. Nürbacana indikelerler bu otuga, bu barıda gündü bir doydum canım. Kırıklıktan, edelikten, emelikten, sağsal canlıdan, bu elhamdülillah diyen bir yakak üstüme bu kutu var. Bu manna zalga öyle olur hocam bu bakka, bilgin bilgi olarak sehenek bitiger, bar, bilgi sanatın teknik nesten, bilgi ülemetin, kamlasbıtın, bilgi sanatın teknik öyhen, kendi canlıtu var, baraları gelmez, tırlarmadık kendini. Bilgi elenlerin, indiki bir sılga ülemit dediğinin tüherek sonra. Döstük üstü ağırda bir hindike teher. Bir sılından bir hindin batı bir yapı sonra. Tekkehalarga Respublika halatada il darsana, pravительства, il tümen, Nürballıoğlu'nun kıhalatın, ırsalarga baharalatak kıhalalığın ılınallar, tekke ulakam temelinin balgamın olur. Onu bihigi Nürbalar ödübaktattık. Bihigi saygıpıtın, bihigi olur bu, ıççatlar bu, üsübey, turukta, çölolukta olanlarga. Barın ulan sonra ne tekneyini ne takbetine, Nürbalı'ya hakkında alır. Onun tümükmen edemin gündü barzını, bir de dolapları, bir sanatı getirin. Bilimli, ıyaraka balhayla, bilgi doydu bu tarasıya, an doydu tahammıgar, cılgata bahalarını gelmediler. Nürbalar bihi doğru bakamı, modun Rusya hasta vakit bir hevesler. Bir dönüm olarak buradan hevesler. Bilgi, iyiler bitin, eveler bitin, iyiler bitin olarak bütün kemiskatçı olarak cumhurlukta attık, sanatlı güçler olukta. Nürbalar Urut Dağı'nı, Belgin Dağı'nı, Kart'tan da Toksan Dağı'nı çukuymak, uluz canı olalım. Bağır emete, Mannabadiyelerge, Belerge, güçler hadanı, oğlakta gıdın, her can tutun, öyle tutan, her can belirli bir yemek kendine. Her kihi, yanılkan ahtarafı mefta. Bağır emete, gündüz olmaz, bu bir yemeğe bir bolakta. Bir bolaklıkına, elbak bolaklıkına, bir sanalak bolaklıkına, partiyanın arası vakka, bilgi barı, modun Rusya, государствового договорного, кенинники хайкетига, ол лига республикамыз, районымыз, нехелектик, тапталлах торапа хайкетига, бары bir саналak eyinген, ehegitmelerim. Lahir olun. Для вручения приветственного адреса главы Республики Саха-Якутия Алексея Сергеевича Николаева приглашается заместитель руководителя Департамента по вопросам местного самоуправления администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия Старостин Афанасий Иванович. Уважаемый Алексей Михайлович, от имени руководства Республики Саха-Якутия и от себя лично поздравляю вас с переизбранием на должность главы муниципального района Нюрбинский район Республики Саха-Якутия. Уверенная победа на выборах подтвердила ваш высокий авторитет среди нюрбинцев. Это также говорит о поддержке избирателями курса развития партии «Единая Россия» на развитие и процветание района, повышение уровня жизни людей. На протяжении тех лет, что вы возглавляете Нюрбинский район, произошло множество позитивных изменений. По всему улусу появляются новые социальные объекты, ремонтируются дороги, благоустраиваются территории. Готовится к открытию новое здание драмтеатра, строительство которого жители улуса ждали давно, без малого десятки лет. С мертвой точки сдвинулся ряд вопросов,
в частности, модернизация аэропорта и возведение спортивного объекта в городском парке. Сегодня, Алексей Михайлович, перед вами стоят не менее масштабные задачи по реализации национальных проектов, строительству объектов образования, здравоохранения, спорта, ремонту дорог, формированию комфортной городской среды, переселению граждан из аварийного жилья. Большие планы намечены по реализации развития сельского хозяйства и предпринимательства, газификации района в рамках развития Среднетюнгусского газоконденсатного месторождения и подготовки к 9-м спортивным играм народов Якутии. Уверен, что при поддержке своих земляков, избирателей, единомышленников вы обязательно претворите все это в жизнь. Сохраняя конструктивный настрой и преемственность, вы активно продолжите работу по устойчивому экономическому и социальному развитию Нюрбинского района и Республики Саха-Якутия. Желаю вам, уважаемый Алексей Михайлович, успехов и новых идей, здоровья крепкого, как Нюрбинский алмаз. Пусть удача сопутствует во всех начинаниях и делах. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Слово предоставляется народным депутатам Государственного собрания ЛКП Республики Саха-Якутия Владимиру Михайловичу Прокопьеву, Юрию Михайловичу Николаеву. Басталлах Алексей Михайлович күнді белдеулақтырым ғытықталғақ ғылжыттар бейге ұлыс бұтығар бүгін ұлақан өрләқ бүгін үйіне оқырдық нүбал ұғын ұлықтақтырым әттауынша бір ғырнара бұл асты дуарға икәрәл берен нүббалуын абалығын Алексей Михайлович енекентеуі икістер талбыттара орына кені бүгін бұғынығы кейлік күні үйіне. Оның күнді бір дұрлақтырым Ақыр Республикатын ұдарыстығын ойнаған ел түмен атыттан парламент алаяшта Алексей Ильич Эльмеев атыттан. Мен үлелейіп Государственной тутулуна Ортақ Бәйғалайны комитетінің 30 бәймақыттан итеті істемек Алексей Михайловы онына Нюрбалуын бары олықтақтығын әрділігін көңілі. Бәйге Нюрбалуын инділер еті әділігін күрдік шүрдақ әлбәқ ұлыған сыл соғып Түркістан 5 жылға бар. Бұл үлелері білген тұрар ұлыс бастығы алайшысын иләһінен сағалағынан кені кітір үлелі командата онына бары ұлыс олықтақ тұра бір санаға кәлен, бір өйділімен Bilgi olan ülladiklerine iki balta kıllar kıhtaq. Eniden тұрабын мен бағды бәті Алексей Михайловичқа ұлаған сетігілері үгіс үті күйілері, қотулары Нюрбалуын жолын олғатып сарғар үйін оған қарысталыққа Өлім санатын
Kemen canın sekretinin soğuğulan üleyler bağlı ete. Eşim ağaç. Eşim de bu çiğlerin şeyine katılıyor da tamam. Bir hareket olur. O tarafın sonunda. Күнді болуғын олықтауқтары нұрғыла өрдіктер мен бәйім күз бәйім атыттан бұл мүгба үйінің бір түрәуі тегелейтінен Алексей Михайловича бұл мүгба ұлығын бұбардатшылары сомағылыған бейге өйдіғын албыттараттан бұқаны көрім тұрымның Алексей Михайловича әрдігеппен бағарабын. Бұлбар дейін бұлбар Кайдак барар болуп хәбәте. Ол гынан бармен дигән ханабы бу 5 ел быһа Алексей Михайлович кайдак үлелеген кайдак бу үлеген буланнарын ол буланын кайдак толорын көрән кәбек килемәтеннән испәт бар иде. Кайдак бу урайын хайдытлар ок күскүләр дигән кене угар буда бата көчтәр, ылын көчтәр, нәһиленә онан туганы хайдар ama atının bu bakışlara bu atın kini tavlaslara diyen sanalar kini takka teras kampanyasından kiyerler. Bugün ben bu bana gelene adak bu kuru bu tüketilen yöneticilerin hızına diyen tılgahı behekteneydi. O bir balar hızlanıyor. Kızıl komitten takuyun batigi bu Alexey Mihайлович latin şakkasının rahatlığı homolostuğut bir bolluğut onun Alexey Mihайлович bu bugünkü ürünler barkalarını takip ediyor. Yine temelde bu Alexey Mihайлович tüketilen ediği bu komanda diyen naha şurayı bu bihigi bilim olarak tutular sağmayı kuhala kolbara kanlık pahara doyduğunu ıhakın pahara bollakına bildik ihinen ıhakına geçtiler. Bu jayga bir kihina kaydılar, yani köydün, o yani köydün, bu yani köydün, o kih uhavan diye ıhan kaydılar. O da komanda var bollağına kaydak soğuta bollular. İterke de bir kuru katayıp koydu, bu mani jestan bağına kihina köy baksın, kudurukkunan barıcı bollağına bu bağına köyalan diye. İşte bu Alexey Mihайлович komandaları hep karıyızlar. Ben yine bu eder iççatı, eder halayatçıları, eder spesiyalistleri talan atın sirkeyi yöraklı putun uğrağını bu hep kamsanlara gelmende hanardın. Kolları benim yanındaki eder spesiyalist putun atın sirkeyi atın edbak yolu köremden kurbanları medyan kadar bulanlık deputat olbutun değiştahanıdın. Alexey Mihайлович uğrağını hep bunu bağımları yollara eder iççatı paydaş kalan onları kamandan uğrağın bilgen kini ülete, kini kamandatın ülete küskasın alınan bu iki sögünün bu bardan mıta diyelim bir dhanı ulakhan jinnah kırışimete jinnah tergen etiyakın bağırabın onunla Alexey Mihайлович'e bağırayım ete inneke eti o doktoral sığırları köyerde bilden tura bilinirken ulak baraf soyağılık uğustukken, bığıkken Bige Rusya doydu bolup diyen bu prost kurarken eğer bu oruyonu kurduk kıhta oruyonu Dallı hararıyonu halayar diyen menha var tek bile bolu yani. Onunla kimya katına bolan bu komanda belki sürekli kötülerler bu respublikaya bir samay bu jinnah hakarıyona kıhta oruyonu kini indikati kadar oluyor, onu bu respublika hareketler bir samay tuta koruyan bolar diyen bu komanda ülkenin bilgilerini alıştırdığı bakanlık. Yani ben onunla Alexey Mihайлович komitine komanda tıgar bilden tarafı bilgi kendine her mutlarına doğru beni bağırıyor. Onun indikige edeller kolokayın bilgi bu bilgi kendine kıyakıp diyen erine kanada kıyabıt bilgi şapka kampanını bitiyen bu Alexey Mihайлович ette onu münasır bölge yakasır lehabin onun şüphe eterin kurdu bağırabın ıstal kurduk doğru verme kelimlik garakan bari bilgi kolokayın homoğlu vakayın çoğuna bilgi kuru indikige edeller kolokutun eterin makta.
Пылгерилер Сундарова муниципальный район Павлодар Григорьев Анатолий Васильевича. Ötükmanı ığılıhıtar Nürbağlı'nın ılıqtaqtara Irak'tan, Çuvaş'tan ıngırılan gelbet yolcuktar. Başlatan duran ehegeni bu kabargıtın Sakavatçı'nın gosulaştırından günden edelik işlemlik yağdelidir. Ona bugün Nürbağlı'nın yürüler gün tossaydı. O kurduk bu balağın eyim 15 günler boğulan açtık bu barga İtaqat iliyaktik onunla Norot'un Jonun Çerketin Bahayar Kolahanılan İkkis Bolcak'a Alexey Mikhailovich Üddük Solotuar Kirer Ürülak günden Yıldız eter Olan kodoyduta Suntar Jonun Çerketin atıttan onunla tuz bir mapıttan İtidik işlemini eğerdeledir. Alexey Mikhailovich Ületer kanlahın Noloq doğurbun Kele bara Kayda olelihitlerin kölen işlemler olmakka Çakçı bilgi Yine karaklıktan bu Kendiki sıllarga Nübba oruyona Kaydak sayda nehrin bilgi ile bilir. Onun bilgi çakçı Kaydak laboratuvarın sığınalı kırtaklık yeğenir. Onun önce Nübba Jona herkete bu bolan asıl varga onu dakastata. Onta bu 5 yılga Alexey Mikhailovich betin tola Jonun Çerketin tümen Güçta kamandını Moynan Nübba uluğun kıyağın onunla Jonun Çerketin sötte yaptık tuhanan bolus üşeydik güçke onunla tetinle yaptık saydan kendine. Onu öydden bu Jonun Çerketin İkis olacakka ithakili yaptık tambıttara tuğulu. Onun össe bu 5 yılga men össe güçke tetinle yaptık saydaktara diyen olus erenebil. 5 yıl anaraktıgar Roğunan manna Alexey Mikhailovich ame bastaki bu bolcağır keylergen eme bu tribunattan eme algısınları anabıtın. Onatınca doğru barataslar eme ikkis bolcağın İtaqat iliyakta kaybıkkınan eğer belam turan, başlatan turan bağır emede tuz beyagar durubiyanı. Onatınca Talbut Jonun, İtaqaybik Jonun, İtaqanların Çüz bölgen tolluğun gen erenevin en kılınmık, kamanda kılınmık programmatın İtaqayan Jonvanlık olsata ol olakva kireğin men olak sarmakta bakpın en epit tılın çakçı tuğların onunla tolurarbın on men bilevin onu da boluğa onanca ıldı sıtar Nübba uluğa çeçili sayda turdun össü dağını kestiklik teni turdun gel algıs tuldun alıyorum Alexey Mikhailovich Katrin'in sargılak olun öyünün önürecek olun bundan sonra Sultan Oğuz'un teknikattan eti işin tırnakta evde tutulduk onunla temel yapıdın kurtarası koyunlar. Bu arada bu yine dilik ispahanla bu partide olur okuduk. Alexey Mikhailovich bekle yolattırdı bu. Onunla megacek atını üttüver olan bu Nürbağlı'nın sayınlara kurduk. Kendini adıllanıyor. Ateti tokusun tarkenildim. Hidi beyte kömüllerde. Aspıt bastaki bolcağa kererger. Yoluk suntar yere diyene teret kendini turan sanat bu demek. Ondan bilgin toğat peten kömüllüğün dedi. Ondan da bilgi bir ulakan nehiyet biter. Toy bakoy nehiyet törabit burunda. Ama bir döydülak kendini attı. Onun Volkutu var, çetihini, onunla indiki ereli var.
Ягарды тулгариллер сақы сүйіте сударственной қағына комитетінің салаячытыгар Артемьев Александр Елемеевичка. Itu pasti di mana? Yang mau perlu ayat 5 itu. Tahu masalah Нюба улугун олоктоктура күндү эдиттер, онна вастылар Алексей Михайлович. Бүгүн бастыл туран бүгүн рый құрудам әлбақ, олей бастыл туран түйедіні болабық көйтінен Техастудың министрі Александр Павлович Атласов адыттан құрудақса қанын тұрабын, ағарда бір жердер бір әзекін барабын, әтті үш үйбір бейіз тірәхіне қайыстығы 2 теңінші 6 үш. Бермеске қарастыр. 9 теңінші тұндақса үләхетті әқті қарастырдың әйгетін. Жөнін сәргетін адыттан Алексей Михайлович 2 спорты қаталығынан 7 теңі алды болды. Барадағаны түйедені болабыд, оның тей қарастырдың әйгеті бүгін бейеқа хақадыны бар. Ол үстен хамет етместақ, бұл үстік кәмдерге жамын сәргевет астақ, үлләқ болаларға ұлысылақан Мистерин толыр өхдерден болабыд, одан Алексей Михайлович көмін бүгін қоғалан беледекін барабын, түйғайсылатын ұлыс күштер түйғайсылатын әйгетігер күштемі болан, бейгі бұл үш ұлыстата 2 дәреттені. Бұлан ұлырабыд ұларда қанаға, әділене хаманна Нюрба орыны бар Степан Бахалаев атынан көмілдігі көне бәс әйттен бейгі қағын дәреттедігер. Кәлен тұрар, онан Әпетнәшті ұлақан бұлан ауыз әлбәқ. Алексей Михайловичті бүгін жөрін әкелін оттадыр мен бұд рәйінәкі баратығыр бәйін үліян ағылан. Бұл вопросқа әлбәғын үліләген, бейгін Авропа депутаттары үлілерінен бүгін бұл 2 дәреттілілер үлілі хеджера бейгіні олыс олған әпетіне өттірі. Онан түмін бағырым әті бейгіні бұл тей қайыстығын жөрін, тей қайыстығын тейгірін оқтақтың атырттың. Sadağını bir vakıtlar cehaptılar, bugün Anadolu Mübar Örgünü Babakka, Respublika Tahavlar, Beyaz Bilgin Körügün, Beyaz Üstahınağın, Etilergin, Tilleren, Bilgin Öyen, Öydden, bütün Hakikaten Sergetin Tuğrali'ye, Üledehiye'ye ben bugün eten turamın. Alexander Pavlovich Atlasov adıttan, Rabbi Hürrü tutturabın, onu hemen söylerim. Sonunda bugün meyhaneye Artyom Alexandrovich Alexandrov Tehastun Ministrinin hobbiyatçı Törüt Nübbatçada Beyarıt Çakır Volgut Saka Respublika'nın bugün Tehastun'a getiren bir keskilde halayatçı benim akıtın ağırların tiyediler ona canım hem akıtın bu Alexey Mihайлович'te manlık anal Turukta Beşik'te Park'tan tutturar, onu bu parkta kiniyakı öter kanlığa o sölbak sitihini köyünü koduma aldın. Diğer turunu tutturar değildim, gözlüğünü Yavunla bir hikmetin bu saka höyüte, teritte, bugün ağısar uyanına ona dilinler. Ondan haka heri vardır. Kavan ödeli olurbat, kotu boldun, oğru boldun. Nürbar oyunlar kelen emeğe olus sabıldan öyle kalmaz paranlar öğütten. Bugün üyeren ayakadan durumunun bihigi teritte lehetlerin, akına dileniyetin, Çıpan Bahalayım adından Kanizavut kolektivini atıttan 2 iştik abderin ter yapım bağların. Onların Alexey Mihайлович'e bugün ham yürürüm diyen bastıgüller doldu var. Şöyle güller, can idalin, Johannuk 2 stabil bitinan, tuz peyma akıttan, evde yapım var.
Anam bağlar kihi ispodjakka, hüspodjakka tuttuğuna ülete kanlaha oğurbut ületinden, canına seyirlinden kırnalılar olan bu John köyü Alexey Mikhailov Asput 5 yılga tübükte ülete canı hengete bugün öğülü bir gidetler men Tavarısput'tan verilin, ondan nige heketliyor hediğini bağırabın tamin doydular üst duyvarı burçuk elbük iyi bağırabın büyük bana tunan ettakka ondan İleride hamsirde kıyıllete, kuluballete, hamrada kıyılletine dönüştü onlar. Ama Alexey Mikhailov Johannakı ületin hidiren keler bu bir sılga, oğuz elbak, hanı kibiriyega, epi bulanlara, oku girenleri yer, toh var kuyun sanatını vuran üleliyega denmin, biger ellakın onunla kayanla alır uğusluk kemlerge, büyük kemlerge, kini örkken aya, kini tolkuya, kini püste hanata, kini canın erele, onunla can ayırıyla kini yakabı var buğa tuttun diyen bağırabın. Onunla kıtağına dolabını bağıran turan össe uhum kendilerge setiğini bağırabın. Onunla bir de itaatı neme vakti horukpun. Onunla bu haka ruhu kurduk. Ola döküyen, üleni kanlı hakleyen, üleni hareketleşilen Tohkada kayıtlardan sabah ruhu kurduk. Ülü yedi dönüne hareketleşilen Onunla küçükte halayışılı olan Canun Sergağın Ağaplatan ben ağzının yerge durdum diyen tuttar yakın var. Tamamının olar üstü bitti bu Cenab-ı Hükümüzden eğitim hareketine arattı bulun, Jallak bulun, Drovel bulun, Tümsülak bulun, Köyülak kutulak, Pök nübağır dünyatına durun. Doğrudan jolundan son sorular bırakıp yeni Babıt rayonunu bilgi yüzbüt tümsüge, sırdı sanatı bilen salaytlara önelir, Nurba Kurat'ın onunla lehibetlerin, ağabağlıkların sığınağını kararıp. Tütügülünün Ubastılığa Nürbar yolun Oqtoqturu Irak'ta Çuvaştan kelbet Gölcükler böt. Ergitini tıbüğünü Joro Çarayaninden bu Alexey Mikhailovich Ulusput ağabalıga iktis bolcağın ültük kolatın tutar gününden ititik istimlik ağardalligin. Ubastılığa Alexey Mikhailovich bu üleden kelbet 5 yıl sılgıtın tukarayottan Hürdağ elbaq ülelenine o kurduvuttan Nürbar yoluna Respublikaga bir bastığına tekneleriger tireriger en sürü kılakın bilgi bağlıklar bilinamit onunla en üleğen köme tirek bige tirek bolan keldibi. Onun bu indikiten 5 yılda olacaklar Nürba Orion'un Norot Aras Kahaystolarıgar Össürlük Sidihini Ağalı Cemmet Bige Erinebek. Bu balağının 11 günlüger bolan askıddığı var. Bir kerebeli etmeninden bolar. Bu Alexey Mikhailovich törevik günüdür. Onun bu törevik günlüger hüdde uçugay belak bol omordubut Nürbar yolunun canı harekete o kurduk kini erellak döyüne sidiste. Onun indikidin Alexey Mikhailovich düdüger kıtanık dorubiyanı ületiger ürdük sidihileri onunla canın norodun doğugar össe korutullaktı üleliğiger bağırabı. Toklar Nürbar yolunun nehriyegin onunla korat bağlıkların aktarıklar.
Hamda Kılıçdaroğlu'ndan Nurpar rayonu municipalный район ağabalılar Алексей Михайлович Иннокентьевка. Ubastırıllar, bir dolatlarım, kollegalarım, nehirmek kinestere, kuvarat bahlıga, basatan duran, manna, kekke kollegalar bu ikis bol jokpa, emniyet alınan, jonu teğalınan, kimene 100 bol jokun, emniyet kıyayan, takçı, egi, cinnek, kinester bol bukutnan, halayatçı bol bukutnan. Sanat alılı bilgi kollegalar butigar, nehelek bahlıklarıga, kuvarat bahlıga, indiki bilgilerine men bağıram duramın, ehyaka, bağırım eta, küstah sanamı, culuğunu, tuluğunu, onunla John Tuğgar kuvastaktık, ulusal bitiyor, önerim. Zamanla, ehtiyat kerimini atmayın. Bilgi, bu aspet duybarga, ülelespet ştabım salatçıda Makarım Üniversitesi'nde ştab çilelerine elde hasanat min agitatorlar var. Manna horoktor kelbetiler, Irak'tan neheleklerge var. Bilgin öğün bölük jonlar serketiger. Min develerine hürmetler var. Bilge kekke hırlar dönülebi bahalıklar var. Bok var, jon var. Bu bilgi website köyü. Bilgin yurba oraya dinleyen ulağan kamsahınlar, üleler kedehenler. Bugün min etiyat ustapın barga maktalbı tiyetebin beyan kırgıtlar var. Kedemler bu toğut etakka kekke hırlarga sürbe hırlığa neheliyek bağlılığından, kuvarat bağlılığından, oraya bağlılığından üleliyim ben. Min kekenin baraksam kini kühe, öğebile, tuluğura, culura kini dokanı öyle. O kurduk min bağırım ete kollegalar var, halayatçılarga cekerdeki öğür bollağına kihiye kahan bağırar dur robot hırlığa da açıtın tolora. Onun barakatigar etenle bu oğlunu, jolu sorgunu, jogutu karısta. Выносу государственных флагов Российской Федерации, Республики Саха-Якутия, муниципального флага Нюрбинского района просим всех встать. Arğahıttan tehillek ayıhan aymağın araŋatçılır analgınan, köksütten kömtestök gün örkön ulusların kömüskür kömülgünen, sahabıt serin saydar sağaktarın salgır sana kotusalalının örögöy talan ürdedin, üç saha üskü, dört saha törü turdun, algız baha sığalanın. Благословляем вас на добрые и мирные дела. Пусть силе вашей прибавится сила возрожденной земли. Пусть ваши начинания осеняет мудрость природы. Множьте благополучие района и своего народа.
должность главы муниципального района Нюрбинский район Иннокентьева Алексея Михайловича завершается. Приглашаем всех на общее фотографирование.